Ya Allah, kaya dapat kerja menunggu paling. Pasar kabin tutup kabin. Sekolahan, masjid. Masalah kapan norak itu tutup ya. Dubas melida masai kanan. Ya mun sapi ba nyaman bersih ngare lagi ya. Ken manusia nari ya mengari melolo. Nabi ngakan leba. Lagi sapi. Ngakan apa? Duh ya Allah, nyon sepor dajunan ya Allah. Daun lempong! Mana gua tak gelau non. Gua naik sama gua ajam. Taruh taruh nunggu. Allah, mun nak kana satya, keadaan makmur. Anak-anak sepedaan bapaknya jemur. Jara po sa amin, tak bawa na raja bener. Ah, na raja bener orang ngarep bener. Betul kerja kerja. Apa kak? Soal gigir. Bener kan gigir? Kenapa isi? Ni apa isi robek sabar kak? Kok gigir? Kalau kita aja linjau kau tanggung belis Ya mana gigir ke bela gigir kak? Cek ke bela puisi. Gigir apa kak? Kiburu, engkau terpan ngarep dina. Bener kan anak sepedaan? Sana tak gila, mungkin kau gigit tabrak. Taruh karo nongku. Olah ken agri kak. Aramu nagri minta makan bari. Ya mun makan asa dia, kita tahu tengkau ku balik. Makan nasi kami kak. Kibur lebat di dina aja. Oh taku, kau ibu capo. Parah kini ibu gede kak. Engkau benih kan agikir kakek. Engkau agikir kan akan agil saya dua set atau poro. Lulu le. Kaki jagi sekolah. Iya kak. Ada apa kak? Tujuh. Kedi ngaki ya. Kau malah nah. Mumpung ada ring lebat, ada ring ngiding. Iya kak. Apa kak? Le, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Dati, mumpung gi ngoda, ajar tengka setepak ben sesalpa. Anguk butuh le, tapi tahu ke tengka. Ete bang pinter, tapi langka. Banyak anak-anak pinter, tapi ka guru tak taat. Leji yang se oleh bro kana guru melarat. Tapi nak anak make butuh, kalau ka guru na taat, oleh na pagkun bro kaban manfaat dong. Kakek sekolahan cuman ngajarin teori ben materi. Tapi ban keluar, kakek tuh bisa mempraktekkan apa saya ajarin dalam sekolah. Baik ya ajarin tengka, baik dalam tata krama ya. Dari perjalanan atengka sebener monok luar. Aji indina. Dete kakek memponggi ngoda, sekolah bagena ya. Iya kak. Kakek demam. Ki nolong na menang tapi. Tidak suka ngare. Iya. Ayo kak, sekarang kong ya. Yele. Tung dua telak. Sakit lo. Telak. Kau nak kau? Kurang ajar dia. Gila. Tidak ada juga. Kenapa tema beri dia sama Ben? Ya. Sabi na film meron pertempuran ko. Allah. Oh, muna ka na satya. Keadaan makmur. Anak-anak sepedaan bapaknya jemur. Panas. Mantap memang panas. Muna ka na satya. Ara proja amit de. Kayak panas sering. Tapi lo gambar ko tapi lo sekali. Teka canga. Kau malah ada ya kakek jalan cak bareng. Dua. Telok. Kayak panas sih. Betul kerja kata teman mendem mana. Apa usahanya? Ini apa isi robek sabar kak? Tengah-tengah kak. Mau nak kikir sih? Mau nak kikir ke belah kiri? Ya, mau nak kikir ke belah kikir. Ya, mau nak kikir ke belah kikir kak. Cek ke belah kikir. Jaga belah puisi. Tung, dua, Tinggal kok. telok.
Ya mana kikir kabela kikir kak. Cek kabela puisi. Olah akhir kak. Telok. Olah ken akhir kak. Telok. Dia mun nak kana sadia, kan tak tahu tengkau ku balik. Makan nasi kami maka. Oh takut kok ibu capok. Parah ini pogas ya. Telok. Oh takut kok. Salah. Oh, jago kak kan. Ibu capok. Telok. Engkau benih kan agikir kagele. Engkau agikir kana kana gila saya dua set atau poro. Leji ya semalarat oleh bro kana guri. Legia, saya olia bro kan aku. Leji ya oleh bro kana guru melarat leji. Guru kada pas kemarin melarat Leji ibu. ya oleh bro kana guru melarat. Iya. Situng 2 telok. Banyak nak kana pinter tapi ka guru tak taat. Leji ya. Saya lihat guru, saya lihat. Telok. Banyak nak kana pinter tapi ka guru tak taat. Leji ya se oleh bro kana guru melarat. Tapi nak kana make bodoh. Kalau ka guru na taat. Oleh na pakun bro keban manfaat dong. Ngiding.